Nqalisanda siqhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. DRC ugatsha lwe-UN olubona ngeziphepheli selucele olubona ngezelungelo likaZulu ukuthi licubungule ukubulawa kwabantu eCongo. UN umtshutshisi wedale le-International Criminal Court uFatou Bensouda usephinde isicelo sakhe sokuthi kubotshwe abacatshangelwa ukuthi benza umbhuqazwe eSudan esigabeni seDarfur. Morocco amakhulu aqhubeka etshengisela edolobheni le-Al Hoceima. South Africa izulu likazamcolo lomlilo ubulele abantu abayi-92 edolobheni le-Cape Town. Ivory Coast odwebayo oleminyaka engama-74 uSamia Zaroura uthakazelele iminyaka engama-50 edweba ngokwenza umbukiso e-Abidjan. Kwanele walamhlanje asidibaneni njalo kusasa.